bone me na champion ena Asante Asokore iti ayi na momra metie Asokore yensem na madaro mo na moka bi mo na moka bi a amanyofo no tie na mo kan ya wo ntra amanyofo ene o mo pani ye wadi si ene obia ofata se wo tie ase ene se Asante Asokore ye wo projects awo bebre ya abane me nsa ka kan wo jaye yedi kan ye park Methodist park na afibia bonya brebia maguru bo so bo ebe ye mfie nyansani a MP ene den sabe kan so ye na atote o jalo atobosa enti afeso a maguru nya ba bi ye dwa enso ayaso dwa se mo ba abu da ye dwa da ko aka mo ba bu fu jasi ba jasi dwa ti ba na kwan ne si enso so dwa no egu ye dia fi jasi dwa osiada e dwa ifiada enya mo ya na ye nye se fi jasi dwa na ko so ye nanso jasi na so ye ko ba Asokore dwa ni dwa ba ko kura na nke ba besi 24 hour economy se kire Easter ne ye san ya ba ko bi jasi a omu edwa endem ni ko siada eni fiada ye di hodwa ye twe ye ne se yesi omu ba Asokore a yesi ye nya sase obiensi Asokore so be pasa ase 24 hour economy yan ye ko DC ho o ka tire DC se afijasi ye di dwa pro ko siada ni fiada and 24 hour economy on ma convert Asokore dwa and 24 hour economy this is catch them in pense and the area beneficial and Asokore dwa elunti ama yemma o di dwa yemma me no o di dwa nyina o di trase e do mo bo Asokore ma yin so afa uko ye nursing training eno so amanofo de o sa be kaso mo ya ma yin memfa asobo no emo amani ko ba ko pe omo ba nyina omo di tesa Asokore die omo nya fi bua se o man no chichire ene o man no tuntu die ye de ye kan ena omo die na mo na sabe Asokore man na nkasa da wo ma se o kokko bia technical vocational institute ono de bottom sika e tue teacher for ka enfie nu ono na ye se school be si wona o hwa kase university say ya amamofo party A party B omunya hwe ma so man sana be kan de ye hu de omoye bia oduwa hwe mo de oduwa ya de class that ko say Asokore me fidase aye enkafo enti ko mo resi district no anya municipal no mo ya joint capital anya Asokore fidase district na ka capital anya Asokore fidase de be ya project bia e ba ebe ba ko ni elu nyina so ya kan ya kan na yeshe wada o man na chro mo plata atu onipa aya ni na yeshe wada eti ya pese ka chira mo fo se ya Asokore fo ya de o man no chichire no man no kuju no se ya nka ho a o mo ka chira ni so yemu na fo ya se che east eye ekoba se che east iti ye na ye ka ye so ye ka joint capital the joint capital eba bo ya ma to say asopai efijase aye to iti ama development bebre no enam say eye district ntina enye joint capital ama ye bre development bi aba yes ye nye district capital but me was efijase na to Asokore was say your places bebre de no ma bebre but enam say joint capital in any hunting ama ye problems ni bebre no akujina efijase even se car crampo eba from Kumasi a omu do dwabe efijase Asokore but e be do efijase na esi amba Asokore pi uhwe 24 hour economy market here by ya the explanation with the mind to just convince us and say yes in the district capital Asokore in the district capital it is a great capital no pa ebeboy ye court there you court down that asakwa na party we ebeba ye BSC down na say akofo prampo abem abeyi nyama bebrebe kwa ye si bangolo for judges na ya ye nyina but because
enema finkiti bi enyi asokore ntim edi yenya asokore ye wo nifa kwan ye obenkum kwan benkum ekwan ene fa ahinsan ekofa emu akosi afa akosi raso nana no ayi penfa mo hyiaye ufa kwan so a nana ahunti nti ema bibia ntimi emfiri wo ma edi haya bini pa be nifa kwan eko atimi kosi ekononguru edwansa enu mo bia nyame adom eye kakra ntimi fa so de bebe kwan ne de ye fa so ba bia enyeyi youth ewo Secretary East the bia ni anwan say ya so kwa eye figasi kwa eye figasi kwa on top of Secretary East eye so kwa and efficacy nursing training college now embesevo asokore kwa embesevo asokore efficacy and Ashanti region and the whole Ghana but simply because apesi asokore into yanya ho adwuma bia ya say accreditation ye pese ya koso up to now ye pack ya ye ka ho ase to get umenya youth no it is a Christmas in the bar and you know for entertainment in Ghana and that's it now it's no makasa but here is the case for the past 3 years ye pack ye youth a creative problem be in a way my say to say no and I'm saying youth in your engagement yeah no stakeholders and they no opportunity no makasa they say as Korea is based for we and growing as a form I am take some kese my pa enti ni afra mo ne say mo faye na mo ya do na asokore no mo fa komaye say asokore eka say figasi mo me da say ya hen sign kwa ye bro me so ha kwan ba ko a apoa tetekwa ne asokore kwa hen sign o ko si ko kan pro enso to a nipa ntimi nko ya kan mo se mo man na ma ahenfo atu agamo akọ Minister of Roads, Highways, ya call local government, ya. I say I don't even want that. Ya call na yesi we. Almost chance ya call na no e pull Fred you. Then feel me and on by so we see go for family. And I said that we are and no boy na mind na mama ya say afi do say am for next month. On baba dey go to mama. Aye tipa ye amana na no ya wasokore ya dayenda yes it amo bidase nursing training and warehouse one warehouse and also we do saba be kan e dan ne sibo and wifo and sabe e mabu ebo mo dwaman e dey why hotel aye place kama and ye fa ye nana no ye ba e was ada nursing training awo wo primary and age e ho aboso sese ni bia ni wo mo dwene ye bia ni a o mo do mo saka and ye ko mo nya ye kura o mo fo mo san beka ye wo so mo ye hwe ma ye na se asase no se ye ye de be do fo e be do e de ade ha ye pa ka project say we nursing training na maye ye hu de asi na so fifie na ko bra bonten na ko ko bi project ho na ye wo fi na ye mo eti yesra no wa ye bi na ye se uye bia uye wie preko wo de wonsa kana wa wie dia ye fo ye bia mu njo mo de no betin nsem firi mu as ranking member de gidi se ka bia ban de fa to ma tin nsem firi mu kan mo sa project ye akai se aban pen for man to wana mo e na mo so kakra be na mo so be ya fa na se etua be na mo so beti na ye dika ye niema bebre e fa ye marketing e fa ye court no and ye fa ye plan yes rem sem for ya sem and yes the next step of action here on na ankoye e bokon say what and proof no any break mo dia ba ye na nanom no so say ye na ye hwe e mo munye ani ma bi so ha eni yanse ma wa bansem e bi wa bansem e kwan wa bansem what e wa bansem court e wa bansem e kwan e wa bansem
eti mesira mo abenufo ni mo si aba monye adom na youth no azori amore yeso abana ba district no ambu baba nessa me da wase ye eno so aka ho ye station be ye se tuli akudu mpo na jibia kifo ebe si dan si wo se anko fa breda ebe tubi so no me pavement blocks so ma ye ne fa wonye station aye hwe boda akwa adane achiri premier premier aja no tese bi bia ne wa koso na me ameka say me asura ma ye ne acha plan me dia e fra me ye na say ape ku me ne asura ma ye ne etia ne ene ne ye fra mo se trofo se mo mra metia se no da wo mo ka bi demonstration anoti party number ye ni abra ye from obi we are youth no ACC ye dey buy the demonstration and I bet you some and I man here God bless you asante and peace council of security on pet sa basa eti me fe se munya ya do na mo aye na sa basa na e pese peja ni tiba mo mani emma kra listen